Thlir tu le ngai thla tu zong zong te chibai le ve kule January ni somni pakua sang ni somni parukania khovel boina chanchin thar lang sar zualte ilo ngai thaliangu United States chuan Iraq nena anin kar boruak athan lo chome kara Middle East sipai nun chan zirna military exercise lian tham tak nei don tia puanga Air Force exercise nei tur thu an puan ma ni hian Abraham Lincoln Carrier Strike Group chu West Asia an thlengani an nei hun tur le nei na hun tur takero an la puang chiang lo Air Force Central chuan nun chan zirna an nei tur hi an theina lan tir na le West Asia bial nena anin lai chin na ti chakle jet chua atu hunata na loin buat sailok na ani tia soi US Abraham Lincoln a hian fighter jet nge mozat le sailor sanga don anoma guided missile destroyer point azui bok tun naya Iran nena anin karbo ruak athal lo chhawnua US sian West Asia biala F-15E Strike Eagle fighter jet squadron po ada to boka he unit hi kumsang ni somni pathum April tha a Iran beina po khan an telani UK point in Vietnam tan ti in typhoon jet chu West Asia biala ada to bok Iraka lungolo na lantira norhoi hotte security force te beileta mitam tak an thia wangin Iraq le US sarkar ani nepna hle US chuan norhoi hotte a thlop thua soya Iraq thunei tu ten an norhoi hotte an thatchun zom zel ani chuan US sipai chakna manga beya awani US based human rights activist news agency chuan norhoi hotna thi hi mi sang rukdon an tling to ni na soya Iran sarkar chuan thi hi sangthum le zani ina soithung heti lai hian activist dangte chuan sarkarin norhoi hotte a beilet na thi hi singthum chuang an ni tia soi mase sarkarin khuakirna a siama wangle internet ti to pani boka wangin thizat dikta khi hriat chian harsa hle ani Iran chuan nimin khan Israel tana en thak na thoktu niapu Hamid Riza Sabet Ismail Dipur a khaihlum ti Iran judiciary media outlet Mizan chuan atarlang Hamid Riza Sabet hi kumsang ni somni panga April ni somni le pakwa khan manania Israel Intelligence Service Mossad nena document le information peimo apenia puani achung thu ngai tu ani nuwa Supreme Court chuan ti hlum turin achung thu hi arelani nikum jun tha a Israel le Iran anin do nuwa Iran hian Israel tana en thatua pu ati hlum hi an pung chho hle ani US in Iran naya ral thuam a chek zela Chinese sipai ho tu berin US nena China nuclear thuruk alo shilem ni ti chungcha ngai thak chun zomila USS Abraham Lincoln CSG le ral thuam dang missile Middle East lama US aircraft carrier USS Abraham Lincoln chuan Middle East athlengta Iran bul India Ocean a aum taluang mai helonga hian Navy le Marine sanga chuang an leng USS Lincoln a hian CVW-9 carrier air wing squadron pariat anoma anni hian F-35C aircraft carrier atanga thlok chuak chi Navy le Marines te man big fighter FA-18E F Super Hornet EA-18G Growler electronic warfare thlona inen thlakna E-2D hockey bungrua damdoi phurtu thlona CMV-22B Osprey le combat sensor tracking Liam Purnana man MH-60R Seahawk helicopter te an mangani USS Abraham Lincoln a hian fighter jet somkwa vel chu a hno len theya achung zol chau tak atang hian minute khata fighter jet pali zel a thlok chuak theani nuclear le steam catapult launch technology mangani ain kol tu te chuan duat takin he steam catapult system hi fat catch ti nan ko he technology mang hian fighter jet ton somthum chuanga ri chu darkar khata kilometer sanhi somkwa vela chakin second thum tling lova a thlo tir theani he aircraft carrier hi akalna pianga Indo longral thuam pai thiau pathum le guided missile cruiser long pakhatin an zui thin a hu ho hian carrier strike group thi ti anni submarine in azui tel thin bok Middle East a hian submarine in azuim hriat ani lawani early bug class guided missile destroyer pathum te chu USS Frank E. Peterson Jr., USS Franz le USS Michael Murphy te anni
Aegis missile system a thuam vek an ni bok an ral thuam pai hi post ran meu siama soi thamani hengba ka hian US chuan Middle East a destroyer a deploy bil nual ral thuam pai lo thlop tu longdang USNS Henry J. Kaisarin azui bok US Air Defense System chuan vorthat le patriot te po Middle East a ada bil bokani F-15 fighter te po Jordan rama somli don anom ta boruaka jet fuel thuntu KC-135 po somvel chu anom to bok Israel po Iran be na laka inveng turin le Iran be turin a in pele at to a mani khan aro air defense system tharber aro 4 antes nge US CENTCOM Chief General Brad Cooper point Israel avatloa Iran laka inven dan le bedan tur an soirinani MH60R hian sound navigation and ranging call changkang tak apaya sonar hi radar ang devin kan suang tu thiang an nan lo na chu sonar chuan ri amanga radar chuan radio wave amang thungani sonar chuan frequency nyam tak ri ti chuakin melma submarine abas sut khan aron so khoka riso khok chu lo man lein computer atangin target om na thuk zong an theta mai thinani target om na achian nuwa MK54 lightweight torpedo a thlo ta mai thinani tuichunga thlak chi sonar kholba ka hian tuipuya lang chi sonubu te po a thlak theya submarine hunter hlom takani bok Seahawk helicopter pakhat jok MH60S Shira hi damdoi le bungrua phura mission lo thlop tuwa manani ber mase Romeo ang thawin Hellfire missile machine gun cannon rocket a thuam thei ani thobok IRGC sipai ho tu te hi an bi ruk vek point anin le office te USian a target duo me Iran swai tu tele sipai ho tu te hian sum don na sum siam na tam tak an nei boka heng te po hi tamatan chu chiat cha kom an niang Australian sarkar chu dan chuan Iranian GDP mun thuma thina mun khat atanga mun ni vel hi IRGC te control ani IRGC le an headquarter te hi chu tomhong missile adin afu phian don boka US submarine le Indo long atangin he missile ka dik hi ka chuat thei ani Venezuela po an man kha Iran be nan hian bunker le target sang tak tak be na big joint air to surface standoff missile hi athkhop bokang our head kgs li somnga vel hi puak thei thil le thir zum le siam in pol ani jasim hi F-15 F-6 F-16 F-A-18 EF F-35 ba ka bomber B-2 le B-52 ten an kap chuak thei vek extended range variant hian kem sang khat zariat vel kap phabok Iran a hian tunnel le bunker tam hlea du thlan turom le chu drone ani hey Strait of Hormuz hey hi Iran aboi hian an soi ve zia ram le ramin kara tui fin riat rek lai hi strait chu ani Iran le Oman UAE ten kara khuan Strait of Hormuz chu aoma KM za somruk pasari vela thuini in azim lai ber hi KM somni pakhat vela zamani oil gas phurna kongpoimo ni in nitin khovela oil gas thon chuaza somni tanga somthum vel chuan helai strait hi apal tang thin Strait of Hormuz a hian Iranin Qasim le Hormuz thliarkar te aneya ain ti thu hle UAE le Oman po hi thunei mi lo chu an ni lo asual achua chuan Iran hian palpu bom akamin emo kongdangin a block thei ani mine la anei thapian submarine mine kam thei anei nual bok Strait of Hormuz block ani chuan oil man ato pha theya India le Mizoram thleng aron hong pal ve thei Masia China hna Iran in oil le gas athon chuan kongpoimo ani ve tho ti hriat atha block ani chuan an tur ve tho don an economy chiat lai ani bok nen oil thon chu ati tlem chu an thlin rei lowang chu wangin hlau thon turpo ani lowang Iran tactic hi melma air defense system sensor ti boi tura a huwa drone missile speedboat chua huk suam strategy ani ber engral thu ma hi athafam kim nova khovela air defense system thaber ber le sensor sang kang ber te po target tamlu to ka chuan an boi ve thei Israeli Iron Dome po Hamas so rocket tamlu tukin ati boi ve fo kha
Iran hian tifin reta po ahu hawa chua huk thei chi speedboat sang thuma tanga sanga velania anti-ship missile 107mm multiple rocket launcher 12.7mm machine gun manga thuaman ni Iran che vela tifin riat mun chep dewa po tleng zar thei an ni US radar sensor chaibuai tumnan man thei an niang China lam hoi zuila China sipai uniform hazinga lalberle Xi Jinping dota lalberle Jia mirinber General Zhang Youja le sipai laldang Liu Jianli te chu dan bo chia pu an nia ban an ni until ti sualan chui mek General Zhang hi China sarkar noya member pasariom na Central Military Commission a first rank vice chairman ani CMC hi China sipai chunga thunei tu berni in chairman chu Xi Jinping ani General Liu hi Joint Staff Department a anho tu pa ani thung General Zhang hi China sarkar nuclear program through US ne na shilruwa pu ani nikuma Trump khan China nuclear ates reng thule US point ates ve atul thua soyani kha General Zhang kaltlang hian alo ria emnile US khuan Chinese nuclear ral thuam chanchin an lo sheru cheu emni don General Zhang hi thamna la a adu sakzong na pechin a pu ani bok China in ral thuam alei asiam na konga po dinglo taka thamna dongin company du sakbik ane ya pu ani aru ken Xi Jinping ebzong devin Paul adin nge ya riat ani le zel Jia chuan athunei na la chu sak thei tua angai bok ni in alangani kumsak ni somni pathuma tangvel khan Xi Jinping hian asipai ho tu te zinga e ruk na le dan bo chiat na nim to mek chu azung chopa phoya phoro tumin ma alatana nikuma sipai lal panni nikum masa pakhat alo ban to tuna panni chu ban no chua ani le ta ti hian CMC member pasri om tura panni chi anom tari ani China hian tun hnaya khan military coup ruam han na te hial awma hriatania ma se China a thil thleng dik takhi hriat chen har hle han soikai zawila tun din hmuna China hian American F-22 le F-35 L tura an siam 5th gen steel fighter chengdu J-20 Mighty Dragon chu zathum chuang a service tir to atira Russian engine AL-T1F amanga kumsak ni som pakua atangin anmani ku chuak engine WS-10 le WS-15 te man chho ani China hian kumtin J-20 hi somsari atanga zavel asiam chuak theya chu tani asiam na mun han upgrade leka zani po siam thei din huna anding mek tunang renga akal chuan kumina zanga chuang nein kumsang ni somthum vela phei chuan sangkhat chuang an nei theyang China hian 5th gen dang thar jok seniang J-35 po somruk bor chu akol to ngai ani Chinese 5th gen fighter te hian Indo na anlama chon lo ve bokani Russia le China te hi chuan Iran awanga US ne na in ngur andu kherin arinom lo Iran aya ngai poimo an nga ani Trump chuan Iran hian in biak tu in voitam an kol thua soya terana US vauna thuziak lian puyan tar thung akhoi jok nge thudik soi ti hriat thiam har sa thu soi inang lo atam US chuan Middle East van sanga ni khat aya re sipai nun chan zirtumna anei boka khoi mun rama nge ti le engtiare nge engtika nge ti te tarlan ani lovani ti hian military drill an tianga Iran an be thut mai angem ti zo na po om dramatic tik nge Air Force nun chan zirna tak an shedone kumsang ni somni pasari vela Taiwan lak man tum China tan an sipai ho tu te eiru na thu boi nei hi chanchin tha ani lova US Philippines Japan India te ta nero thulung chiat thlak ani lem lo thungang US President Donald Trump chuan Iran hena vauna dang chu athar le in US aircraft carrier USS Abraham Lincoln le azui tu ten be na siam mai tura Iran antin zone meklain Iran chu in biak na dokan lam hoya an zawai ta na thatlana tura nuclear ral thuam siam cholo tura in rem na siam turin achanon le Trump chuan military chakna manga be na siam ani chuan Operation Midnight Hammer ayana sajokin thil a thlendona wangin
chu thlen tir lo turin Iran acha anon le bok Iran chunga President Trump malak mek na hian Truman Commander in Chief anga khovela Armed Force lian ber ashwaina hnuaiah hian engram mai United States chawin ando dal ngam lo zia atilang thokhat hle ani Trama malak mek na hi Iran Islamic Sarkar nia firfiak taka che thinate ti top tumna ani pakhat bok Iran hi atluk chiat nuwa Turkey le Nigeria lam tin zone ani le melbok US military chuan West Asia lama C5 Super Galaxy thlona hanga ral thuam phurlu ngor takin kalpui zelin that le Patriot tiang missile defense system te athiar lu zel ani arinombok US carrier strike group in West Asia athlen nuwa US in Iran official tele commander lokzual te bitumbi ka beina siam atum thu Middle East ai chuan tar langin tun kar hian beina hi tran ani thei thuan tar langbok President Trump hian Iran beitum na hi la nei rangin Iran ram chunga lungoi lo na lan tir tu te chu sarkar paithatura nortir masain akar chuang fe chung chu military chakna manga Iran be atum renga Saudi Arabia Qatar le Oman te tiamin Gulf ram then khaten thu chua anlo siam ve nuwa in thana atop to ti in beitum na chu asut lai lok le ta kha ania Trump hian Iran beiturin thutluk na asiam le thut theyani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Israel ram chung le Gaza Strip na satakin ven himna tha kalpui ani zel tur thu soin Palestine ram din tum na chu apuitlin lo tur thu asoinon le PM Netanyahu chuan Gaza in ka haina thutlung bo zuina kal zela Turkey le Qatar te in rol ve na chu alan hol zel bok Gaza in ka haina bung ni na tran ani nuwa Israeli building te tichi a beina ala siam chunjom zela wangle yellow line na ya mi cheng te anlet le aphal saklo wa wangin Gaza Strip Palestine mi puite chuan lungoi lo na anlan tirani Hamas te chuan Gaza administration thara tel ve turin in biakna anma chon meka Hamas noya force rang mi le sa sang chuang ten US kai shwai Democratic government zom ve andil na hi Israelin anhol sak ngei arinom hle Israel force ten tun thole nia Syria chim thanglam Quinitra Biala Quinitra All City building engmoza annor chiat nuwa beina tharla siam bel zelin mi man an nei boka Israel hian kumsang khazakwa somruk pasari atang khan Golan hi lu atanin ramrisula ramlak bel zelin buffer zone siamin checkpoint te din belin sangkhazakwa somsari pali agreement abo chiat zel thu tarlanani Kardis kai shwai Syria Democratic Force te chuan Syria mar chaklam anthun hoi mek bela tangin Russia sipai te anin lak chu mek thu an tar langa President Louis Bashar al-Assad atlak tak mewa wangin Russia sipai te hi an mission a fail ta ani berbok US in Iran official tele commander te bituma beina siam atum na zona Iran chuan US in abe chuan West Asia US military base te nataka beya avaulet ve thunga heti line Iran sum hlutna currency in aniam laiber atung mek bokani Iran Foreign Minister Abbas Arachi chuan ramdang te thuron tam takkara Iran in US nena in biak rotna ala thlen lo thu atar lang ve thunga Turkey chuan US nena US le Iran in kar boina chu achop te a chin felpui tura ngenin Iran po nuclear program chungchang soiturin ain pe thu ashil bok ani US chuan Iran nena anin kar boruak sang zelkara anin do thlona phurtu long lian aircraft carrier chu Gulf apan tira US sipaiten Middle East anlu nun ber chu jun khania anu loka Iranian nuclear mun bui pathum an kap zuya Israel le Tehran chu ni som panni anin do zui bok tun thla khan US President Donald Trump hian Irana sarkar du lo na lantir tu telam atan thu soin thunei tu ten an beilet poin puina alocal mek ti na soya mase karma sa khan sipai che tir atum mairin na chu dain mi puilung ngoi lo lantir na po dai zuya tama hian ninga ni khan US armada sipai rualten Gulf region an pan thule Iran chu an thurbing thu asoya thunei to dang te point aircraft carrier strike group le manro dang ten Middle East an thleng thuai don ti an soibok Iran kan thlira Iran panin thachak nen kan kalmek ti in tama chuan a soi
kan mang kher lo theya long tam takero chuan an pan meka atul thuta che thei turin an lampanin an kala enge lo thleng kan thirang ati ani aircraft carrier Abraham Lincoln chuan chulkar khat chuang liam ta khan South Tennessee apan na kong thlakin Middle East ahoya athlo na phur zinga Iran laili po kap thei Tomahawk cruise missile a thuam early bar class destroyer te po atel Middle East pan mek US sipailong te hi Aegis combat system anti boruak atanga ka nale missile laka inve na nen thuam an ni bok Washington Iran nuclear mun pui aka khan tui hnoi long atang le B2 bomber mangin Tomahawk missile som thumin a beini a hriatani US thunei tu pakhat chuan Iranian beina laka Middle East a US thunmunte an ven thei air defense system po da bel antum ni na soibok Iranian sarkar chanchin bu chuan sarkar du lo lan tirna khan mi sangthum za som pasari tha anni ti soin hengjinga sangni zali som ni pasari chu civil mi le ven him na thok tu anni ti an soi USian Middle East a hian kum tam tak atang to in sipai hmun aneya sipai singli atanga singa vela noma Council on Foreign Relations chuan hmun som pakwa vela anin bun nia soin then khathi chu anghet lova anomna ni nan tarlang hengzinga Bahrain Egypt Iraq Jordan Kuwait Qatar Saudi Arabia le United Arab Emirates a parta pariat te chu angeta an lu ani USian Middle East a hian July sangkha zakwa somale pariat khan Indo mi Beirut a tirin anom tana Lebanon a hian sipai anda tamlai berin Marines le Army singkhat sanga vel anom thin Iranian sipai le Islamic Revolutionary Guard Corps in kara ho tulian Ali Abdullahi Aliabadi a chuan ningani khan sipai chakna manga anram be ani vai chuan Iran chuan a che vela US mun te chu an bitum ngal vek tur thua soi Revolutionary Guard Commander General Mohammed Pakpura point anu ni hnia khan tun angaya Iran ain pe lai om lova silai met turin an kut ain ring ti asoya Washington le Israel chu thil chut sual theina pumpel turin a cha bok Washington chuan tun hnai khan US a che chuan teranin a chan let ve tur thua soi nuwa Middle East a an mi na thoka om then khat an ho tir to nge ani US President Donald Trump chuan Iran be tumna la om reng kara Iranin inbiakna nei adu thua lo tar lang lea US official te chuan in remna siam ani don chuan Iranin uranium iron rich to te ati rem vek angai tur thule long range missile anei te po chin asiam angai tur thu soin ramchunga uranium enrichment po akhap angai tur thuan tar lang ani Islamic Republic of Iran sarkar na tichetura Israel Mossad inrolna huaya Iran ramchung a boina akal me kara US le Israel chuan Iran chu dole beya an labaw zui sel US President Donald Trump in Iran be atumru zel kara US aircraft carrier USS Abraham Lincoln le guided missile destroyer engmoza te chu West Asia lama US Military Central Command in hunna biala anum me kani US strike group baka fighter jet rual refueling aircraft le air defense system te mangin Iran be tur hian lawom khopin anin pu cha na sa hle ani Israel and US net atanga sum zonga puina adon titlem tura ruamanna asia me kara US nen kumsom chunga tan security deal nei dun atum le ta hemia hian military le defense malak na zona thodun na lam thurbing tumani Israel army chuan nimin kham the chu asiamin Gaza stripa Israel mitang zinga ran vili ruang la mu lo le anhunung ber chu mu le ti chian ani ba ka lak chu ani to thuan puang zara hei hi Gaza city a Palestine ho thlan na fin fiel engi mozat te chu hai hon le ani nuwa zon mu ni ta in Israel hian Rafah crossing po alo ti amangin ahong thei to do nani Lebanon sarkar chun in ka haina siamani nuwa Israel in cholova bo cher renga wangin iwena complain na thelu ta Israel hian voin thlengin in ka hai bo che in thlona le drone te mangin cholavin na takin Lebanon chimle beka bialte ala beirengani Israel ero in Hezbollah teral tuam siam na le anda na te beya anin chal thungani
EU le US in kara defense zona thodun na ake chiat tak mek nuwa UAE le India in defense agreement an lo sign fel bok nuwa EU point defense zona thodun na siam turin India lam ahoi vele ta West Asia tuam tura Israel le UAE ten defense spec an siam nuwa Saudi Arabia Pakistan le Turkey te chuan adole turin defense zona intel khom na an siam vele ta bok US in Greenland rin lu mai atum nuwa EU ram ten an mani pola defense than nei an rot na zona NATO Secretary General Mark Rutte point Europe EU chu US tel lova ma ania in veng him zolo ani thu European Parliament ne na hian ashil nge ani tun haya irana mi puiten lungoi lo na anlan tir la ya video lak dar thar me ka damdoina ruang omkhom tam takte in chong sang chunga mi ral sai thiam da le CCTV camera ti chiate alanga hei hi sarkarin anlaka lungoi lo te tharum manga an beina ninge ya ngai ani December tlatop lama tanga Iran puma lungoi lo lan tirani khan internet ti thi deu vekania wangin mi pui thizat po sia dik theilovin awmani US Human Rights Activist News Agency chuan mi sang rukdon tha ania heng zinga sanga zaruk somthum pathum chu mi pui zinga mi anni ti asoya tuna hian thina singkhale sang sari vel thleng chu an chui chiang mek ti an soibok Paul dang Norway ya Iran Human Rights chuan thi hi mi singni sanga an tling thei ni na soibok Iranian thunei tu tero chuan karma sa khan mi sang thum le za chuang tha anni thuan soya heng zinga tam jok hi ven him na thok tu le boina chuana naya lom mi bui thin rimin an ti hlum ni in an soibok ani video dar thar hi January ni rial le ni kwa sa thito fa pa tlan bo mek Riza Palavi an mi pui te chu rampuma lungoi lo na lan tira chetura afui hnu loka thleng nia hriat ani he zan ni hi mi pui te torna atlen na satber tum nia hriat ni in video a hian Iran a ven him na thok tu ten tharuma an be le dan te alangani clip tam taka Tehran kho chaklam Tehran pars damdo ina ruang tam tak ompo alanga video pakhata chuan ruang somthum le pakhata langa clip danga po damdo in lu na bula ruang da na ipasari aombok video danga Tehran kho thanglam kongpuya mi zateran pungkhoma nasataka silai puak ri le lawa cherry sia turombok lungoi lo te po hian Iran in CCTV camera ada ate anti chelai po aum ve thobuka an khopui pakhata hian mi pakhat bana lona camera ti chet tuma an beila ya langa anhoya lom te lom taka anawla ya langtel chim chaklama karman khopuya video la ka chuan in chongsang chunga silai keng sipai leilama omte kap la ya langa tu tengi aka ero chiang taka hriat thei anilowa anwai kongkong puya hian mi tam vak lovin lungoi lo na anau pui thomero a hriat thei in chongsang chunga ral sai thiam da po awma marchaka masat khopuya video la ka aduma in thumi pa pani in chunga anoma pakhachu silai lian tak nen bang hengin adinga phone amanga pakhachuan mei azuthung January ni ria ta tanga rampum de uthoa internet di thiania wangin Irana thil thleng hi hriat vek haria SpaceX in Starlink satellite internet an siam le virtual private network VPN chau man theiri ani Israel sipai te chuan Gaza a an mi an thlen sak zinga an lalak chhuwa lo om chhun ruang chu an lata ti an soya US President Donald Trump an muan na awm theina na ruam man na anei tho dang kaina turain hongthar Master Sergeant Ran Vili ahi October tha a Hamas ne in kayan pona tangkhan zon ani to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Vilia hopui theia ani chu hlotlin ro pui takani thua soi Israel sipai te hian pathian ni tu ka tangkhan Vilia phum na hun hian zonga Hamas sipai pol chuan anin kara palai te hena Vilia omna mun chungchang le an hriat ang zong an thilani Netanyahu pisa chuan Israel in Vili azon huwa an lakir huna Gaza tana ramri kan na poimo Egypt nena anin kalpo na hon tur ani thu asoibok Netanyahu hian Vilia ruang hon ani ta chu alomom thu asoya kanin tiamangin an sawain misren zong kan shoi ho ani atia Israel sipai te hian chui tu ten an hriat angin kar to pa khan
Gaza City bula thlan mual an hai chana sipai thu nei tu te pakhat chuan thlan hi yellow line sul maya aum thua soya he line hi in ka hai hnoya Israeli sipai te lom na chin rin na ani Hamas chuan palai te hna an hriat tur tu zong kan hlana ruang hmu thei pha ani ta ti an soi ve bok an thupuang tu hazem khasema chuan vilia ruang hmu ani ta hian Hamas chu in ka hai thuthlunga in ziakin ti tur atiang ti zel turin a in pe ti alan tir thua soi vilia ruang hmu ani ta ka hian traman Gaza a Indo atop theina na rot na in kongdang a zo theina a in hongta a ngai ania ama khan Israel chuan vilia ruang hmu ma chu tuna an thlen chin bak pen an tum lo ani in ka hai thon hina hian Gaza mun tina sipai omlo na mun a siam po atela heta hian Hamas le Palestinian Paul dangten ral thuam an dana tur po atela sipai om tur chu tuna la din chialo International Stabilization Force ni tura ruam man ni in Israeli sipai te anin hu kirvek bok don ani in kai tho khan na pon ani khan Hamas in dar kar som sari pani chungin an mission la dam le thi to po an kirvek tura ti ania Israeli dam lai som ni pani le thi to som ni pasari ba ka ram dang mi an la kol te chu an chuang hala vilia hi chin trial lovin aum tangarang ngarani vilia hi police ni in October ni sari sang ni som ni pathuma Hamasin Israel chimlam beya mi sang khan le zani chuang an tha le shen tura mi zani som nga le pakhat an shen jinga atela mission tamzo khi kumni chungin Palestinian mitang zani som nga le mission sang khat zasari som priat nen in thlengna telin chuan ni Israeli sipai te chuan anram be chan let nan Gaza an be leta Palestinian sing sari sang khat zaruk som rukvel an thiman ni in Hamas noya health ministry in asoyani Chinese President Xi Jinping a chuan China le India chu in thenom thian le kopui tha ani thu President Draupadi Murmu inhena Asian chim chakramin Republic Day athlen lompuina athona ashilti Jinhua News Agency na tarlang Jia chuan kumliam ta China le India in kung kaina chuan ma sonin malam apan zela khovel muan na le thanzel na tan tha tam tak an tho ti asoi ti Jinhua hian a tarlang Jia hian China chuan thenom thian le kopui thatak ni chu China le India tan du than tur dik ani thu atar lang bok China le India chu dragon le sai lam du nangin an te khin bok Jia chuan ram pani te hian anin po na le an tho hona chu huang a zo zel dona an buaina soi dunin anin kar ti tha a ti nge zel turin adu ti asoi bokani Asia nuclear ral thuam nei ram pani te hi ram ri kilometer sang thum zariat in trom nei in ain rin thalo hlea kum sang kha zakwa somnga chawatang khan ram ria hian in ti boi to in kum sang ni somnia anin ti boi tuma India sipai somni le Chinese sipai pali an thi nuwa khan inep na zualin Himalaya an ram ria sipai tam tak an chop ve ve ni kumatang khan in be thatanin an mi poimo tak tak te po anin tlo to na thlo na manga in tlo po tan le in US President Donald Trump ashek na kara anin hnai thar le ta ani European Commission President Ursula von der Leyen ni chuan European Council President Antonio Costa nen thotania India Republic Day lomna khwal lian ani hnuwa India lo tling chuan khovel hi nget thang duang le himzo kin a siam don ti asoya chu mitinin an hlok puini na soi von der Leyen hian social media India le EU tang dun chu khovel ru rel siam rem na poimo ani thu atar langa ko sanena khwallian anni chu anuna choimona ro puiber pakhat ani thu atar lang bok India hlotling hian khovel hi nget thang duang le himina siama mitinin a hlok na kan telani ati Prime Minister Narendra Modi appoint India EU chu kong sanga in kung ka in thoho na thuk zok ani zeldon ti asoi tun hi Indian ramtang rola shwai tu te Republic Day lomna asom voi ni na ni in kumsang ni som parela khan Asian shwai tu te anlo tel to tholeni khan EU shwai tu te hian Modi a hovin India le EU summit telpuin heta hian sumdon na le himna thila USA Donald Trump sarkarin kaldan sang ane in ngong ane kara sumdon na thila thoho na tur anjiak nge Modi a chuan Costa le von der Leyen ten Republic Day lomna an telpui chu lo mamati thu
social media tar langin an lo tel hian India le EU in kung kai na le kan hlut na in peton turin thuk zokin min pui atia an lo tlo hian India le Europe chu kong sang sanga zau zo ka kan tho ho zena tur siam atibok Republic Day lomna pareta khan EU military staff le EU Naval operation panni Atalanta le Aspites anin lana Europe pona anin lan masak ber ani nge Wonderly ni chuan EU military staff le maritime mission flag chu himna tana kan tan ho na thuk zelan tirna ti na soi Costa le Wonderly ni hi president Geopolitical murmuin Rashtrapati Bhavan at home reception athlena antel zuibok EU shoi tu tele India hian thole ni khan samita free trade agreement ziakin security and defense partnership an pe fel boka ramven himna le technology an tho ho na tur security of information agreement turan soi ho bok Wonderly ni hian karmasa khan India le EU remna zia tur chu mi tluk le dingon ni tan sum don na hon na tur ani thule hei hi khovel pum sum tho chua mun lia thena mun khat don tling ani thu alo sei to bok EU le India hian FTA nei tur hian kumsang ni le pasari khan anin dor chana kumsang ni som pathum khan top sanin an ngoi zui tawang wanga June sang ni som ni pania tang khan Indo le in nikum topa zia filman kha antuma ma se trama sarkarin sum don na chia lak zat bi thar asiam chuan adikhot lai ta shet ani President Xi Jinping tiam lova China ram sipai lalber jang yu zia chu US nena anram nuclear thuruk tipu ruwa puin man ania achung chang hi chui zui me kani jang hi kumsom sari pangani to in sipai pension retire hun ni to ma se President Xi Jinping hian aringin adu sakleya sipai lalber na alachil zom ti rengani jang hi President Xi a thian hnai takania China sipai Rural Call Central Military Commission Vice Chairperson ni in sipai thunei nalama President Xi Jinping nuai chia om jang ba ka hian CMC Chief of Staff Liu Zhenli po man anibok The Wall Street Journal in atarlan danin jang hi US nena nuclear thuruk tipu ruwa pu ani ba ka officer kaisan na promotion chungchanga thamna la pu anibok Chinese nui tu te chuan tun thla January ni ruk khan early rain convenient char sa shwai tu then khalle member then khat te chuan reng an friend chan hi hriat ani lo na in China hian Christian tilaka hian be puya thla ka amu the piang chu shen le da bo atum na kal zel nia ngai ani heng shen te jinga hian a then te chu anom na po hriat ani lo ani January ni som pani khan China 8 te chuan Christian mi paruk te chu biakin atang hian hrenemo pon chuak theilo emo a siam an nia an hren te zinga pani chi hi hriat ani thuan tar lang ani Pastor Dai Ji Chau chu the Young City Detention Center a hren me kania Koshan member Lin po Zhongjiang Detention Center a hren be me kani midang pali te chu khoya nge an da a hren ani nge tha ani po hriat ani lo thuan tar lang bokani He early rain convenient char si kuming moti ta atang khan China sarkar hian sarkara ain register lo awangin be alo tum fo to thinani China rama Christian hi sarkara in register nena chia in khom phal sakan nia tin sarkara in register ko than te chu sarkar kai shwena dananga Chinese Communist Party te duanga kalpui turati anni hetianga CCP du dananga kal hi Christian te hian an du lo hlea then khat chuan sarkara po an register du lo pha ma se be an ni na lai tak zel ani tong trai puyan ngai hle India na la mu ni in mi za chuang quarantine ni an ni to India ram West Bengal khopui Kolkata tanga kilometer somni panga vela hla barasata damdo in pakhata health worker pangain nipa virus an veiti mu chu ania mi za chuang khungshan an ni to bok India thunei tu te chuan coronavirus kai thar an vau khana thunei tu te point temporary lockdown an siam bok thu chuan hunung ber tarlan danin he shi he tira chuan damdo ina na thok nurse pahnia tanga mu chu ania chumi nuwa doctor le staff te nena in hnai tak tak te ne na tanga mu chu ani he shi hi shila tak le thina na satak thlen thei ania akai chuan mi za a somni tanga somsari vel a thi pui thei ani
nurse panga jinga pakhat chu athidon nge adam don ti hriat alani lo ti in official te chuan an soi WHO point nipa virus in na hlauma apuang to bok he virus is va thlok te ei thin thei atanga ka yani he ba ka hian shikai mi te mui zun le thi chen ne na in hnoi ton na mangin hri kai thei ani he hrilaka in ven nan hian theile thlai ei lo turania kut sil fai le mai tom na bu turani ti in World Health Organization chuan atar lang bok ani